يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ناني يوم الجمعة زوينا بريسين فمنا صلى الله عليه وسلم فاندفاسنا الصلاة على النبي أتمتك الله سبحانه وتعالى إزم لازم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يتكلم جي أعلن الله سبحانه وتعالى من ديف السملائكة من ديف الصلاة على النبي بمنانتك أي بكو تكون دين أونا وبينو من دفاس زن صلاة على النبي زي أولا فاندفاس تمتك الله سبحانه وتعالى صلاة على النبي فاندفاس تمتك الله سبحانه وتعالى صلاة على النبي الله إزمان أنبار شفان فمنا صلى الله عليه وسلم من لون وملائكة إذا فمنا صلى الله عليه وسلم إذا محمد إلا محمد كي يكون فاندفاس ملائكة صلاة على النبي malaika mangatika duam Allah subhanahu wa ta'ala makaskan pamnanchika sallallahu alayhi wa sallam. Ditskam zen din Allah subhanahu wa ta'ala we ya ayyuhalladhina amanu ona upinu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mandifasa na yole salata ala nabi zai. Leo sahaba na ayuni dutsi nantanu tampamna sallallahu alayhi wa sallam kaya koi atonei andefa we wili fira bana zanam no fahene fan fira bana no isanan fakaya koto ne idera no ya Rasulullah fan mizna no landa zai dina mal pamna sallallahu alayhi wa sallam manova na Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. جفتيك زانوي يوني سنينو صلاة الإبراهيمية باندو ما مبا فاوي importance نزان سنينو صلاة على النبي جسكا تانا بدين الله سبحانه وتعالى أوانا تن صلاة نتوي تفيدك تن صلاة لفندفاسن صلاة على النبي زي زن ما مبا لندناز أي فمنا صلى الله عليه وسلم يزم لازم حديث يتكذب من صلى علي واحدة زين قلنا دفع الصلاة أي كم نكا صلى الله عليه الله من دفع الصلاة تمنوليني 10 فول نزاب من أبينك كوفا دفع سنوي الله صلاة أوي أمتيك زن فول زي نبأ من أبين تكذب من دفع الصلاة على النبي ونالفوك زن اللهم صل وسلم على نبينا محمد Vilafa Allah izim deratika nivon malaika fulu. Dikanzan landa zan am fandifasan salata ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala izim deratika we full miota am do malaiki fulan masha Allah fulan kazan fulan kaya ko tsikanyamba sambia miechecho kawocha tsikanyanzan we neresanul au niveau we ensemble. We anotone neresan président awuna faita vatika landan zain ke awuna ko faita vatika wuce Allah ne ti zumriska tika devant malaika de kazan profiter tika mandefa salata ala nabi zai ta tika mandefa salata ala nabi zai ma sace tika mjam tantara ne wi papamna sallallahu alayhi wa sallam anisan manau intervention tika yawm al-qiyamah dinia namban ibn qayyim al-jawziyah litum amisi recherche zena tondani anam 40 namban tumbuchwa azam fandfasna salata ala nabi atiko mahita kuwi anisan zai am yawm al-qiyamah zana kulumbil jahab zim titi mniwi situation ze mandali yawm al-qiyamah ul miez kama nantun pamnan adam alayhi salam
mihezaka mantampaminana Isa alayhi salam mba hanao intervention yaum al-qiyama. Jusqu'à tao avy ampaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy manao sujud devant Allah subhanahu wa ta'ala, ay izy midera Allah amin'ny dera zay tsy nisy. Allah subhanahu wa ta'ala mahamba aminazy ya Muhammad mitsangana anao. Dia zany io zay miatombo qiyama io baka amin'ino? Baka ampaminany sallallahu alayhi wa sallam manao intervention. Katika mila mihezaka mandefa salata ala nabi fa ampaminany sallallahu alayhi wa sallam tiatsika. Ary faharoa, atsika mila maefa yaum al-qiyama. Andraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mitantara amindreo sahaba hoe misy olo 70 000 miditsika anatin'ny janna tsy mandalo fitsarana, tsy mandalo sazy. Lena reny zany io sahaba nantany ya Rasulallah, manao tsy nangataka plus in'izay, effectif zany kely. Namba mpaminany sallallahu alayhi wa sallam za fa nangataka. Fa Allah subhanahu wa ta'ala namba fa hoe olo anankiray amin'ny 70 000 mitonga 70 000 hafa koa. Lena reny zany koa sahaba ya Rasulallah, tokony nangatanao mihoatra an'izay. Nangataka ndraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mivolana fa hoe za nangataka. Dia Allah subhanahu wa ta'ala nampijery raha tananazy anankiroa, tsy haiko firy isan'izavy zay. Zava ummati Muhammad, tsika ni ummati Muhammad. Ay ummati Muhammad zay umma farany zay navy eto ambony tany, fa hoe umma voanalohany zay miditsika ao anatin'ny janna. Mintsika tsika mandefa salata ala nabi maro ampaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Anisan'izay koa fahatelo, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam vahoaka anazy zay misotro amin'ny rano, misy rano zay sotrony vahoaka anazy yaum al-qiyama, tsy mangitahita koa vahoaka anazy. Izy olo maro zay ummati Muhammad. Ay vahoaka mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fahaefatra, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao intervention Allah subhanahu wa ta'ala mba tsy pitsany vahoaka anazy ao anatin'ny jahannam mandrakizay. La za mahatsaro zay andraiky izy mitomany, la mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mitomany. Dia Allah subhanahu wa ta'ala nika Jibril, ya Jibril ndana antony ya Muhammad dia nampitomany izy. La Jibril navy nantany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mivla ummati vahoaka anaka, ahoana situation vahoaka anaka za miala eto. Nambarany Jibril Allah subhanahu wa ta'ala zany resaka zay, nambarany Allah tam Jibril hoe vla aminazy fa hoe zay mangala garantie, mangala protection ummatina zay. Zava Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amaranantsika izy maro tombotsoa maro zany hitantsika hoe faveriny mpaminany Muhammad mankatia ummatinazy, maneho ummatinazy jiaby miditsika anatin'ny janna. Fa tsika mila manao ezaka, mila manahika zay fampianarana zay nambarinantsika. Anisan'izay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, mpaminany jiaby nomezany Allah faveur doa hoe zay accepteny Allah. Allah tsy misalasala ma-accepter zany doa zay. Afatsy ny mpaminany Muhammad nambarina za mbo tsy aniky mangala zany doa zay, za mbo tsy mampiasa doa anaka zay, fa mbesy le situation yaum al-qiyama io za vao mampiasa izy. Dinetsika hoe io mpaminany zay io mankatia, io amin'ny qiyama olo jiaby miteny nafsi nafsi vatatenako vatatenako. Izy ndraiky mahatsy ummati ummati vahoaka anaka vahoaka anaka. Ke ya jamaa, upieno ajaina andao atsika nahika fampianarany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Izy nankatia atsika, izy miasa loha amitsika, fa tsika koa tokony manao ezaka manahika fampianarana zay. Tsika tokony manao ezaka surtout amin'ny fandefasana salata ala nabi maro amin'ny fiainatsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد